Pini ada pabirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long. Tang te pini ada pabirta juita. JI Qatar के रेशन कार्ड लपेन लोंगले पता नंग पीठेक थे पु CM कनिंग जे पुथक APHLC लुम्बाजोंग CC लपेन टिरिपी यूथ विंग तुमतेन लम के वॉय किपी केदामतांग निफाइंग कोयर नि लोंगने दा लोंग सिंहासन कॉन्स्टिट्यूएंसी अपार्टमेंट पुरथिमिया के मांग along longle pata kapachir amayalong KC CM tuliram ronghang pen lamthe kejai bom mahut APHLC mai phu jona sing ti kathar phan ki pupon JI kathar ke longle pata ta nang pithek the lapen ration card ta nang pithek the lasi nangtum BJP aphansi vote pinang popu kaning je phuthak thang niphai ingkor rakethom surhini ra ingkor trok arni APHLC tiripi amithang asai hemalong APHLC Lumbajong CC Meipu David Kathar Lapen Youth Wing Secretary Sher Singh Be Atumpen Perang KMA Inisi KACCM Tuliram Ronghang Apan Lamwoi Kipi Bangso Along KACCM Tuliram Ronghang Nangli CM Arpu Kave Hutke Nang Tame Radapan Thangnata Pipe Thekte Pusi Karbok Pedo Langipha Inan Kokalam Thujalahan Kidamtang Ilitum Kalbi Youth Festival Gudetpen Uthot BJP atu Singhason constituency along Puthimia Kemang to Ipil Alang Tum program one Lamang so Puthimia Kemang for long Akehai Kuliram Ronghang Nilitum IPHLC President Jai Kathar Tham Alang Puno Jai Kathar ke sang ration card la pensini inti daron heti pejalang tangte alang li nut sia mamuni rada phan la hai tong than nam nang jima matangte rada kal I hempre kang thim ke claim PG tong alang li la sia ma ti ang ke te la si jongsi alang li siam arpu ingni tan tenta ki claim ke dam dia ron tichini ni lang kelete alang li siam ang hote tichini athema alang li halada jai kathar saraphan kipu chotla pugali ronga saraphan sita mi alang li pulo ration card ta khan edi jongsi BJP aphan vote nang job vote alang li halada arang ni Lajong si ke nizelo pulo tangte la ke ratun da sinino ko la ke nangke thelo la ke tangte alang li nu sia ma munisi rara phan ke ther ke hab akam ki claim thurong lu tangte alang li sia ma a od ma si lilo lage rong chainong tv tu ma teng la ke sia ma si lilo le aposi non ke bang jilang abang ke alang li sitame CM Chief Executive Member pula bang so ang hoy kang ni along bangke alang li labang so ora dur bang kita sih nasi la ora dur sila nang lalu lapen alang li non labang so alam rar phan pulo puthimia kemang along ningkan isia kang phim latu laso puthimia kemang mane pota longle pota alang ni tumrong so phan kiron lo wana 1000 ni lialu lakh ni lialu kalang ni sita lada 1.01 1.0 2.0 pu ana bang ken 2.0 ang denga la tum en bom lo claim bom lo ku pi posi non la election jute 3.0 alang tum claim pu kan ngi lo la people lo entela kuvet pen somade pen la rara phan kado ni a pota pa ke parma ke tu deep job patu jo sinon ma ke little hemso ha little hemso amen besi garden lora pana ke ma hui ke tu thairong am he ta lumba jong sise president ni gelo te me waja hemso la hui ke lage central scheme lage dak council lage bonai bom scheme dali lage
ration card sistem lagi dak council lagi banai bawa ration card kali Karbi Anglong deh ration card dulu mah kali kan non Meghalaya long susun kente Meghalaya ke BJP government kali ada kan non ration card do kente Mizoram long susun kalau ada ration card bang lombom kente kente itu lombom kente Telangana ration card kente Telangana dah bang ada ke BJP kali ada ke Kongres sarkar ada ke bang kente lombom kente Urunodoi lahai urunodoi bang kalau kasam long ni alam mesti ni biasanya kalau hemtu thor ration card ke lombom lo Ante kupia thelo itu masih ye matu la ration card amen kan ha thang ke nang gitu nong ke BJP long bang we bolong te ration card nang than pong gitu si ye ma ki hai la bang so alam kan ni ka ami thang kan la ke khara duk nang ta ban chin so duk ni ha ta thang il dum thegam lo alangli mithang hem ka chiki ma bang ke uti pharo hini ko si ar ko nang kan abbat la abbat la ta arara so phan bang ke la hem so men men ta khai la alang tum ningwe si ibong hor nam si alak lekai di kita non la ration card imut ben lim tho ha ki pia long ki kum na non tara lang so festival la youth festival aris tame siam banglong ke itum card di maratu alain la posa tu hang hamula alain pati se la pharu isi hin kilong dia tha la ke therak ni melam la ke ningarong melam kali la ke itu mah kena duk piklang bang tekno lagi itu mah sarjaya kita aniwan anjil kardia tu 90% ke mat plus par हम जो नंगला उन्हान की बिता है जो पेदप अन की चुये खानन था अजपंग माने किलो खान अजपंग अभी लापसो नंग देश दोला नंगली तुम के रेशन कार्ड सांग नंगली नन की चुगली के रेशन कार्ड असंग को अन चुमी दे के lasi nang tum sakuri le pinon kontra kam le pinon mesara kam le pinon anke basi yang banglo long wangpen alain nang patu dinyo koto tharo isi hin kilong dia pan lake misanang thekan lake party lake nang tum cepahi bola men lake ke misanang thekan lake tumak the pan lake isi ban sakor si tumak the pan nang tum chong tet le mon BJP sarkar ke kasin tum pubom lo ahop perlam lo BJP sarkar kar benglo nang chari lo pen ke kidu akhim si inthut ga ang theke tak klang dar lapen milik puduan ku kibijisi milik ni yang tu malalu nali tum kar biang lo orang pan dia tu hangtik nangi lagi nali tum uruno do em ne kither ration card amen ne kither hemso amen ne kither job card amen ne kither rara tum hemso kilom dia pan uruno do kilom dia pan pine ration card asang kilom dia pan na tu ham put nangi tikali ahok pera bang ke hempre ka pharmacy put nangi pi Sakuria aparman si vut nangi pi contract misana kam kilon hadi vut nangi pi nang to apa lasi nang tum pi to bai dalo ningkan preke phomangbo lapo si nang tum rapan chua dia khano akhira tum sokar bang bia prang rap than ki chang tum otoro master wan to bu ngi cha sakuri nei bu ki cha ka development bu ngi cha ta nang tum pi ken ko darlo lapo si ka rapan dia cha hang ngi lahalo lama lasi ni tum sar jaya ka tha episode of president alali ke damtang state media lo lam kaninje episode si sarkar ke banglo polong ke otor na posi cm turam ro ha ti haya bangke ji ai ka tharban kai tek ni ni ke kondiram kan thai nam lo ipolo alali otoro anti autonomous state na ji ai ka thara ki hai autonomous state lam kani bena patong nang tu ki soloma lake nang tu ten na autonomous state ke lake anu tira kar ge tu no ki lake ani ngala tu laposi labangkan ang kamtil nang lalu lasi kardiang lora tong cumuri nang tu media koi kan ilitum raratum itum urunodoy amen pen ration card amen pen kota amen pen itum phanang ke thenang ke hablong itum thire dinang le alang itum lake nang ke therta aron nang ke claim un lake jongsi komanne ration card nang ke thana bangdu komanne urunodoy nang ke thana bangdu polong ke gili tum thana pachini arona ting nang ke songa matong hajini pot si aja kondo aron attack itu namanya aron abya si tumdu nang jine ka aron do uruno do akomong sedemi laki BJP laki APSC laki Kongres pun laki tok abi nang gadak daga muit kalima kalama India su kalima kalama nang kari benglo muit kalima kalama salas nang katante ration card amata sona thalo dak ki do muit kalima kalama salas nang katante salas oting nasi kini gelo
Ahokalam lo non dangil pun doang bong ka ration card do kente. Ahokalam ration card do ka ration card la kelong hut kela kena BJP ma na Congress ma na APSC pun arjuje. Office lo. Akada hang lo dokumen na hang lo dokumen submit lo no verify long lo. Plastik biar akar di tuhan aku manggulo nang tumbang hulu nang ne kusi nang tuhan aku ne. Kebang tujuan ni elitum lason tumbang huar sai nang claim pigi sekarang dia ngorang arah tuhan kiri top lo tumbang hulu nang. Deputy Speaker Dr. Nomal Mominari Dengpen Prek Jamadim Long Eke Sompon. Thang ni phai ingko rahini surihini ra ingko ratrok arni Sarapathar MSC constituency ke perlu Prek Jamadim along kaching thura tomon kapejap Deputy Speaker Dr. Nomal Mominari Dengpen towar kimi kang tulapen long ni adim towar kasalam ponji aphan long Eke Sompon pedolo. Sonsi NH 39 to RJ Road via Jilangso Model School Lapen NH 39 to RJ Road via Rongkimi Adonthu number Adarso via Waiterang Arong Towar Kimi Kangpu Ponajai Mekta Dengponlo. Adonthu Sarapathar Mandal Atumpen Patur Piponsi live broadcast of Mann Ki Baat at 212 number Rongkimi LP School 108 Bokazan ST LAC along Pemanpon. Joymek along Aluhi Sarpoman Deputy Speaker Dr. Numal Momin Manpeng Aluhi MSc Mukut Mohanta VDC Chairman Simeon Rongphar BJP District Member Lokhiram Rongpi Sarapathar Mandal Secretary Dilip Rongphar VP Nasing Ronghang Lasonsi SGB Lapen GB Anpar Takithe Kedingatum Chitongdun Bokajan Hanjang Langsopen Bisnu Lekhe Nangkelo Burta Jadi total MSC konstitusi আমার বহুত রাস্তা এবারে আরম্ভ করেছে আমার সিনিয়র এখানে এটা খুব রাস্তা এইটো নীতিটো এনেকুৱা আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টনটো লেক কৰি পলাই যায় আমাৰ আকৌ কামটো আগত আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন হয়নে নহয় ঠক আমি দিব হয়নে ৰাস্তা দিলে নাই চেণ্ট্ৰেল হৈ গ'ল এটা মেটেল পৰি গ'ল এটা মেটেল পৰিব আৰু ইলেকশ্যনৰ আগতে এইটো পকা হৈ গ'ল ইমান ফাষ্ট ঠক নাই কেলে নাই এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু এইটো মেকেজাং MLA নহয় হয়নে নহয় জগত দিনকি নিচিনা ক্লেণ্ডু দিনকি নিচিনা মেকেজাং MLA নহয় সেইকাৰণে কৰিব কৈছে কৰিব আৰু অহা 5 বছৰ সৰুপথাৰ নেশ্যনেল হাইৱে পৰা RJ ৰোড ইনক্লুডিং RJ ৰোড গোটেই ৰাস্তা কমপ্লিট কৰি দিব নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত সৰুপথাৰ ৰাস্তা খালি এটা কথা ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী দি পেলাই বালি চালি উঠাই চেণ্ট্ৰেল দি পেলাই ৰাস্তা বেয়া কৰি দিছে বন্ধ কৰি দিছে যোৱাবাৰটো MSCৰ ভাইটিটোৱে বেয়া কৰি দিছে মানুহ ভয় খাই নকৰে বাসিন্দাহঁতক কৈছোঁ গেট লগাই দে এই ভয় খাই MSC কি কেয়াৰ কৰিব লাগে হয়নে নহয় ৰাইজৰ ৰাস্তা বনাইছে ৰাইজৰ ৰাস্তা বনাটো কোনোবা বেয়া কৰিলে তাক পুৰে চবেই ৰাইজ আমি আছোঁ না তো এইবাৰ ৰাস্তা দিছে ভালকৈ ৰাখিব আকৌ বেয়া হ'ব একদম সকলো লাগছে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা এক বছৰ বেয়া কৰিছে তো এইটো লাভ কিমান লাগিব 5 লাখ 6 লাখ টকা চেণ্ট্ৰেলৰ লাভ কৰিছে এইটো 9 কোটি টকাৰ ৰাস্তা মোৰ বেয়া কৰিলে কি লাভ হ'ল লছ হ'ব গতিকে ইয়াতো যদি গড়বড় কৰে এইটো আপোনালোকে চাব লাগিব মই ৰাস্তা দি দিছোঁ ৰাস্তাটো ভালকৈ ৰখাৰ কামটো আপোনালোকৰ বুজি পাইছেতো বুজি ল'ব অঁ PM Narendra Modi pen ke than pon Man Ki Baat episode pharoi sirathong ke prai siang deng ke than pon along EM Rita Singh hi pen karjupon Prime Minister Narendra Modi ahin pen achiklo jonwang bhom kuru arani ada por phai krei si pen achitim anapor Man Ki Baat alam the ke than pon asonsi thang achiklo ni phaing ko rahini bhom kuru arani honterona rongomekar madhuram terona hemti ku balong Man Ki Baat episode pharoi sirathong ke prai si angdeng ke than pon ahut karjudun rapet ke CM Rites ing hilapen ari asang ho tum pen karju pedupon labangso episode
Paroi sira thong ke praisi man ki bat alam the arju tang det pen aphi chin thong rong hang ME school polling station amai phu pen me chari ponsi nomati ang kang along non ke wang bom MLA kilik aparman aphan BJP asong pen ong dong avot ki palong ponchi aphan chingki chathan pedopon lapen halapu bang thong kep so se abang phu bang phi atum Congress lapen APHLC asong along pen che o ponsi BJP asong along chipa oktun bang solong KC EM Ritesing Hilapen Denarong Town Committee Chairman Pradip Ingti BGYM Meipu Longkiri Hansi Pen Chenglok BJP along claim bang phu bang phi atum chatong don si laso episode PM man ki bat alam the karju jai mek ne sen pen pechom Denarong pen Rajiv be angkilo abilta Harui sira thongke prai siang deng man ki bat MSC sangpi kadom terang pi hemalong karju thang ni phai ko raheni surhini ra engkora truck arni ada por phai kri sia por malong pen MSC sangpi kadom terang pi ami thang hemalong ingdeng pharu isira thongke prai si man ki bat karju pon labang so melong KC board chairman Silarson rongpi Kasam Bepi Pomal Be Dikram Singnar Dilip Rongphar lapen local committee may pula pen chumbang tung chetong dun si man ki bat karju kon bo mahut RD pidu man ki bat ame judet pen api puthot kewangji thang ni phai inkoi rapli surihini ra inkora truck arni Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Hanjang Langso Sports Association Kapathu Aklamalong kewangji lasi Sarupathar MSC constituency ang kang penta bang surihini sose arat kapache tong dun chi aphan chethan chimu pido Sarupathar MSC constituency ang kang pen kewangji MLA kili kahutta ongdung avot pen kachepa hai ponvek chi aphanta chethan chingwai pido ponthu bukajan hanjang langso pen Vishnu lepthe nakelo berta Tang te pini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thap me kurwang thu